stečil streljivo. A prav? Ja, sem te. Ok. Smo nekaj še študirali. Ja. Kada gre, če imamo šusi steć? Dva šusa pa nisem. A mene ključi. A rabaš mene klibi, pesek ključi. Še enkrat spogojno razumem. Zdaj si tam stava, da bi imel Marko kot. Razumem, grem kaj, da ga najdem, pa mu povem, če ne šliš, grem. Kar pa še noge. Kako sem vesel, da mora biti stvar. Pa lahko ne zgoj. Nekaj šparka ne smiš. Gole si lahko, pa lahko napiš. Ja, ne smiš. Čestno. Ja, da ne bo kaj še mešal, sodniki vse vejo. Ok, vidim. Batko, imaš trak? Lej, Breda, lej, poslušaj, lej. Kje si že, tup, si že to, lej. Ja, pa poglej, kje imaš pesek. Tam je, na umu količku je. Ne na količku. Konc peska! To je smisel. Konc peska. Konc peska, ja, pizda, lej. Lej, boš to naredil, pa je DQ. Ne bom. To še ni. Kako da ne, konc peska je rekel. Pa nisi zdaj tako dal veš. Ja, lej, tole sem naredil. Tam peska. Tinča, kaj je to DQ? Ni. Dajmo se zmeniti Konc tukaj. peska, pizda, fante. Konc peska je rekel, ja. Pa to je en gol. Bom jaz vam povedal, kdaj je DQ, nič ne skrbite. Tinča, Pol bo prepozan. En koliko, ne bo tako. nič molči. Ne imaš tokle placa, fantje moji, no. Ne govorit na umnosti. Če bom videl, da je ven, je ven. Koli. Ja, ne sem to štango na konc peska. Lahko je nisi. Lahko. Kaj si tu strelo? Če imaš sprej, bo fajn. Ne smeš peska barvati, ker ne bi mogli betonirati z njim. Skaj pa ni oni kamen, ti ne? Mislim, da to je. Tam naprej. Zato, ker lek ne bom, ko ne stopu, tu. Ne boš naredil, da ti je škola, je oči super. Bom šel, zato, ker boš to pa dajmo, to. To, ja, ker tle boš, lej, če boš tle tekel breza, ne? Pa nazaj potrebi. Saj kar povrt breza, ne? Po moje. Ne boš. A? Starša smo. Jaz ne bom predor, dobre. Gor na vrhi bom. Vadi kor, no, to je eno stvar kor, ne. Razumeš, to je pa še tajming. Pa ven, na vrh, pa na vrh. Marjan, ti kar sem počakaj. Trhaj krak zadaj, pa ne sul. Sem počakaj. Trhaj krak. Noben strelo, daš trak. Dej, imaš kakšen trak ali pa kaj taga, no? Kaj komplicirati? Ajde, gremo. Dej, številka. Prvi.
Kdo je prvi? Tine. Kobal, ne? Je to javno. On je kupil čistovito. Doma trak. Pa se dosti ta dan še tukaj? Ha? Dosti. Dosti. Doma trak. Hotrej! Nadaj men, ne? Ajde, gremo. Finski nekaj glušnika ne treba. Boš ga dobo čez lužo. A ja, da pošitam. 3 gan VL. Malo dražiš dal, pa ga boš imel. Zdaj sem Italijana vprašal, kaj splenete, pa ga ne sme. Najdražji. Italijani najdražji. Pa ga tudi ne more pripeljati. 3 gan VL da se hodili. Več 4 za 4. Kaj mi povem? Drugo boš tubo, Feder. Feder. Na Valogima. Sicer en Nemec prodaja jih te. Prej, ampak je dražji proizvod v Nizozemci. Planetov Gun. Ja, menda. Ja. Dražji pride. Nemaš dva. Double alfa. Gledajte, je ta muha skinila, Tinčak. Povej. Je. A nisi tam na urabu? Je muha skinila. Je muha skinila. Ti dela ta poštenček? Ne, kak je? Charlie. Hotrej, številka 5. Pripravi 6. Rodi! Mislim naslednji, pa za njim. 6, ja. Okay. Ti, Frej.
Parčo pozabil desno. Ona kratka. Dvakrat prepozora, dvakrat... Dvigan puško! Dvigan puško gor! Na balans. Matko, Alfa Charlie. Sem splačal pozabo. Gor na Dunaju. Nisem ne videl, ej. Nisem ne videl, ej. Taka je bila že itak rumena, taka po okolica. Ej, pa čist pot, ej. Ravno je začela nekaj boleti. Ej, Frank! Frank! A one bobre boš čakaš, ne? Ali ne? Ali čudni so pizda za to, ne? Čuden so se to, imajo nov šut zdravo. Sam, ko da nedelja streljali, on ne smije nog zordati. Standard strela, ne? On ima sicer nogce gor, ampak ne smije doldati, tam da ji ne bo z nogcem streljati. Ne bi smele biti, ampak že bi smela ne streljati, ko se jih ne uporablja. Samo uporabljati jih ne smije. Rodi! Čistjav! Številka v 8 se pripravi, neka srnica ne. V 8? A če je v 8? V 8.